Mu mujyi wa Kigali abaturage barababaye cyane ndetse banafite n'agahinda kenshi cyane, ni hanyuma y'uko bamwe batangiye kuba bategura gukora imyigaragambyo bakaza hano mu mujyi wa Kigali rwagati bagateza imyigaragambyo, hanyuma y'uko hakomeje kugenda hifashishwa inzego zishinzwe umutekano hano mu mujyi wa Kigali muri rusange kugira ngo babe basubiza abaturage mu ngo zabo ndetse n'abari bamanutse bakaza hano mu mujyi wa Kigali kuba bahategerereza kugira ngo barebe Champions y'amagare igiye kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali iy'isi yose muri rusange. Ni hanyuma y'uko twe dukomeje kugenda twakumva inkuru nziza muri rusange, nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi bitari byitezwe y'uko kizaza hano mu mujyi wa Kigali kuba cyatangira Champions y'isi muri rusange, hamaze kuba babarekura baje kuba bamanuka hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo nabe batangire Champions y'isi muri rusange. Mu yandi makuru kandi President Antoine Tshisekedi we akomeje kuba yakinangira, yanze kurekura abakinyi be ngo be baza hano mu gihugu cy'u Rwanda nabo batangiye Champions y'isi y'amagare. Hakomeje kugenda mande makuru muri rusange hagaragara ibaruwa mbi cyane ikomeje kugenda ibabaza amaso y'abayireba ndetse n'amatwi y'ababyumva uko bikomeje kugenda bitangazwa. Nyemerera turamburira hamwe izi paji z'amakuru zikomeje kugenda zigaragara kuri uno munsi wa gatandatu, ni ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025. Nyemerera turebere hamwe ibyanya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuva muri rukerera rwo kuwa gatandatu ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025. Ndakwisabira kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gukanda ibuto ya subscribe, warangiza ugafungura n'inzogera. Urabikora rero urakanda kuri iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe, nurangiza urabona ko kantu kameze nk'inzogera uri buze kugakandaho uhita ubona utugambo dutatu, uri buze gukanda ku kajambo ka mbere ubundi ube ubirangije. Nimba warangije kuba wayifungura nanjye nguhereje ikaze, misina nakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Ni hanyuma y'uko rero tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu, turi ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025, nibwo tubonye ibaruwa ikomeje kugenda ivugisha amangambure abayobozi ndetse n'abandi bantu bari biteze ibi bintu muri rusange. Ni hanyuma y'uko hakomeje kugenda hagaragara ibaruwa ikomeje kugenda isa nkaho irahagarika ibintu bijyanye na turudi y'isi yose muri rusange. Ngaho nyemera turebere hamwe iby'aya makuru nkuvire imuzi n'imuzingo aya makuru ukuntu yubakitse akomeje kugenda ababaza abaturage muri rusange. Natangiye nkubwira yuko mu mujyi wa Kigali abaturage barababaye cyane ndetse banafite n'agahinda kenshi, batangiye kuba bapanga gukora imyigaragambyo. Hakomeje kugenda hakifashishwa inzego zishinzwe umutekano kuba bakura mu nzira aba baturage ndetse n'abari bamanutse baje mu mujyi wa Kigali kugira ngo babe bareba ibirori bihangayikishije buri umwe wese, ndetse mbere ko binateganyijwe kuba byarebwa ku rwego mpuzamahanga ku isi hose. Bazaba bakurikiye iyi turudi ikomeje kugenda ivugisha amangambure abatari bakeya muri rusange. Mu mujyi wa Kigali abaturage barababaye cyane ndetse banafite n'agahinda kenshi cyane, ni hanyuma y'uko bamwe batangiye kuba bategura gukora imyigaragambyo bakaza hano mu mujyi wa Kigali rwagati bagateza imyigaragambyo, hanyuma y'uko hakomeje kugenda hifashishwa inzego zishinzwe umutekano hano mu mujyi wa Kigali muri rusange kugira ngo babe basubiza abaturage mu ngo zabo ndetse n'abari bamanutse bakaza hano mu mujyi wa Kigali kuba bahategerereza kugira ngo barebe Champions y'amagare igiye kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali iy'isi yose muri rusange. Ni hanyuma y'uko twe dukomeje kugenda twakumva inkuru nziza muri rusange, nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi bitari byitezwe y'uko kizaza hano mu mujyi wa Kigali kuba cyatangira Champions y'isi muri rusange, hamaze kuba babarekura baje kuba bamanuka hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo nabe batangire Champions y'isi muri rusange. Mu yandi makuru kandi President Antoine Tshisekedi we akomeje kuba yakinangira, yanze kurekura abakinyi be ngo be baza hano mu gihugu cy'u Rwanda nabo batangiye Champions y'isi y'amagare. Hakomeje kugenda mande makuru muri rusange hagaragara ibaruwa mbi cyane ikomeje kugenda ibabaza amaso y'abayireba ndetse n'amatwi y'ababyumva uko bikomeje kugenda bitangazwa. Nyemerera turamburira hamwe izi paji z'amakuru zikomeje kugenda zigaragara kuri uno munsi wa gatandatu, ni ku itariki ya 20
ukwezi kwa cenda umwaka w'2025 nyemerera turebere hamwe ibyanya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuva muri rukerera rwo kuwa gatandatu ku tariki ya 20 ukwezi kwa cenda umwaka w'2025 ndakwisabira kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gukanda ibuto ya subscribe warangiza ugafungura n'inzogera urabikora ute rero urakanda kuri iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe nurangiza urabona ko kantu kameze nk'inzogera uri buze kugakandaho uhita ubona utugambo dutatu uri buze gukanda ku kajambo ka mbere ubundi ube ubirangije nimba warangije kuba wayifungura nanjye nguhereje ikaze mpise nakwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Ni hanyuma yuko rero tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu turi ku tariki ya 20 ukwezi kwa cenda umwaka w'2025 nibwo tubonye ibaruwa ikomeje kugenda ivugisha amangambure abayobozi ndetse n'abandi bantu bari biteze ibi bintu muri rusange. Ni hanyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara ibaruwa ikomeje kugenda isa nkaho irahagarika ibintu bijanye na turudi y'isi yose muri rusange. Ngaho nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru nkuvire imuzi n'imuzingo aya makuru ukuntu yubakitse akomeje kugenda ababaza abaturage muri rusange. Natangiye nkubwira yuko mu mujyi wa Kigali abaturage barababaye cyane ndetse banafite n'agahinda kenshi, batangiye kuba bapanga gukora imyigaragambyo. Hakomeje kugenda hakifashishwa inzego zishinzwe umutekano kuba bakura mu nzira aba baturage ndetse n'abari bamanutse baje mu mujyi wa Kigali kugira ngo babe bareba ibirori bihangayikishije buri umwe wese ndetse bimere ko binateganyijwe kuba byarebwa ku rwego mpuzamahanga ku isi hose. Bazaba bakurikiye iyi turudi ikomeje kugenda ivugisha amangambure abatari bakeya muri rusange.